Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Saan pa ang nakariing ni Banang? Ituloy ko tiyag kapi. Kat igidan ko abasaan na ito'y magasin nga intentidar. English mo't gayam. Sa nabalita mukmut abasaan ti Ingles. Da ito'y mantibasaag. Kung nati paulo na, dar to subdivide lands issued with CLOA titles in Barangay Kabildatan. Kuryosak iti paulo na ituloy ko abasaan. Dar targeted to subdivide more or less than 600 hectares of agricultural lands with Certificate of Land Ownership Award, CLOA, issued previously by DAR and owned collectively by more than one landowner. Ituloy ko abasaan. The 600 hectares will be subdivided by DAR for the year 2021 in issue individual title to landowners named therein. The said subdivision survey was made possible by the approval of the 24 billion pesos support to the parcelization of land to individual title split project of DAR nationwide. Said project, if implemented, will address the real property taxation issues of concerned local government unit, LGU. The Central Office of DAR had finalized the implementing guidelines of the project and is now ready to be implemented. Bravo, Enteng! Nalaing kamot gayam nga agbasa iti magasin. Katwan uray may sa alibrukit ka ba ilak abasaan iti agmalam? Nagbalinak nga ron na Kapitan ti Kabildatan no saan na ka nasiglat. Enteng! Ipakat mo man ang ti kinalastugmaw. Ay, sumardang ka. Windong mo, sumarding account. I will keep silent, sir. And no talkative anymore. Kasta mapan kakit di agidasar iti pamigat no nakaluto kan. Right away, Commander. Nalpastan ang namigat. So, seryoso ang itadungaw. Pampanunutat jay split proyekto ti DAR dito barangay tayaw. Ay, nasaya at mat no seryoso kan. Tapno saan puro kinapilosopo ti linaon day ta utak mo. Adamot linaon ti utak ko adungo. Nagkapitanak nga ron, nawan utak ko. Mangrugi ka manan. Nakon ije barangay. Inteng? Yes, Banang. Ing kaagdigos kat agpeles ka. Ha? Saan ka amapan akas tatibadom? Tadi ka kat mangibabain. Nalamin nga ron ti ganun. Ing kaagdigos kunak. Huwag man laangan. Agidadang ka iti pagdigos mo. Tadi mo man lawisik-wisikan lang deta mulagat mo. Nagadukot nga mumun aya. Anya ti kunam? Winan! Inakagidadang itidigos ko. Wait na, ni paribadong data nakatakder iti igit ti kalsada. Gagawin ka.
Ay apayit. Agagsapa ngam ada ka ditaan nakatakder. Anya tar aramay din paray. Agor urayak iti grasya nga agtinag manipod na jay bulan. Langit. Kasta? Umay ka nga ron. Tauray saan ka a barangay kagawad kat umay ka agdengeg iti barangay council meeting. Anya, ay ada pa panak. Umay kakit din. Tapno di ka pasalsali dito'y kalsada. Sige man lang ay. Umayak. Ay, adula amin day ta meeting yaw. Na, Uray siya kiramraman nak. umay kakit din paray. Awan dakas na, no makidengeg ka. Apo sekretary, ada amin akagawadan. One cup. Kas makitam, nakatugaw da aminin amang mingmingmingkan ka. Tapay. One cup, ta nakasirseryoso kayo ita. Aya. No kasta, baliwak nga ron timod ko. Kan, apay kadwayo ni tata ba dong? Umay makidengeg ta di isupay awara iji kalsada. Naimbang nga agsapa tayo amin nga awan labas na. Naimbang nagsapang mo, Kapitan. Tagay adda tayo amin nain. Rugyan tayong meeting. Ti umuna nga agenda tayo kat daytoy split a proyekto ti Department of Agrarian Reform. Dito'y Barangay Kabildatan. Ma'am Nancy, kasiglatan a sekretary dito'y Kabildatan. Pakibasa man ti linaon ti magasin nga intendidar. May papan iti proyekto nga split. Sige, Kap. Di ko na ti paulo na. Dar to subdivide lands issued with CLOA titles in Barangay Kabildatan. Ituloy mo abasaan, sekretarya. One Cup. Parinteng. Anya da jay paray. Ada kayat mo adamagan? Wen ko ma, pare. Paray, ada ibagakan ka. Kain amin kayo nga ada dito'y no kastoy amadamati barangay council meeting. No ada kayat yung ibaga. Bueno, damagan. Itayag yung ti imayaw. Kat ibagayaw. Mr. Chairman. Bueno, Chairman. Tapno masungbatan kayo. Ay naawatan yaw. Anyo ko madyadamagan paray. Apo Chairman. Uray sa nakakagawad. Sa ludsudag man no di entero a 600 hectares ana titulwan itikluwan dito'y barangay tayaw ket karaman. Sana kasigurado no karaman amin paray. Order! Ituloy mo nga iba sa apo sekretarya. Tapno maambuan tayo no karaman amin dyan 600 hectares. One Cup. Dar targeted to subdivide more or less than 600 hectares of agricultural lands with Certificate of Land Ownership Award, CLOA, issued previously by DAR. Talpasan ti meeting. Kaya nanggag tayo amin, ti inbasa ni sekretarya panggap iti split project ti DAR. Kaya da tayo nga da ditoy. Ibaga tayo kadagiti ka barangayan tayo. Ta isagana da dagiti CLOA at titulo da. Dagiti na aprobaran a survey plan. Kaya dagiti tax declaration. No da. Tapno intun umay di split. Kaya nakasagana amin nga interesado nga agpa-subdivide. Kap, sige, yaman kami, Kap. Ada ka di kayat yung asalud-sudan, wano malawlawagan. No awan, agad John tayon. Mr. Chairman, I move for the adjournment of the meeting. I second the motion. I second the motion. It has been moved and seconded that this meeting be adjourned. Kapitan, nalpas ti meeting yaw. Kat nangag kaw jay nagmitingan yaw. Adda ko maidawat kaw, Kapitan. Day tati pagbilibakan ka marito yan. Ta urasan ka akamang ti konsihap. Kat aktibo ka ngagdengag iti barangay council meeting. Anya tikid daw ang maray.
Kapitan, kidawag ko nga inayon nyo nga isubdivide jay doa nga ektarya alutimi kin ni Marikwanang di taabagatan. Tapno saggay sa kaming nga ektarya. Usarag ko mga ikulateral ta umutang ak ijay bangkaw. Tapno adda pag-finance ko iti manay nga imula mikin ni badungkaw. Day ta tinasaya at maray. Tapno saan lang aday ta makichistis Mr. Aramida. Ni kapitan mo? Malala, inayon tayo. Ay, agyaman ak unay kapitan. Awanan niya man na. Pagrebengak, ti tumulong kada kayo akabarangaya. Nasapa kamot ang nagreeng, Inteng. Ay, umay ka agtugaw iti sangok, tagkapita. Anya day talibraw nga igamaw? Dahito libro nga igam ko kat baraw ang manual ti barangay justice system. Rugyak ko man abasain. Angay! Umayak man! Ha? Ni kwarog mati umaw-awag. Pumay ka, tagkapita! Inwar na hingantay, Angay. Magala ka iti baso medyo kusina. Ada jag burburak akape di tatermaus. Ha? Abay, nakasahang day termaus, Angay. Kaburburak akape ti ada ije termos. Umayak makikapay, Angay. Antay, naibusti ka pa eh. Sige laang kwarog. Tauray ni Uncle mo. No maibusan kami iti kape, kat mapan makikape iti balay mo. Ala, siya kung ti mangala iti tasa. Kan alaak matan tay linutok a hot cake. Ayaws! Anya day tayo kimuha libraw, Angay. Manual ti barangay justice system. Basa man ka anakan. Ket gaputa si katihepe ti tano dito barangay tayaw. Basaan ba, no malpas ko abasaan. Tapno manayunan ti amom iti panang resolba iti rerey dagiti kabarangayan tayo. Diyak maanusan ti agbasa iti libraw, Angay. Na, Basaan tayo surum to kanya. ay, day tatikon kunak ket ka anakan. Ay, masapol ang maamuan tayo dagitaw. Tapno inton agritero aka kapitan, di sikat ti sumukat. Adayo pa iti panagretiro, Manggal. Kaya't pa'y dagiti tattawa si kati kapitan. Kasla da ito'y napagmitingan may idikalman nga split project ti Dar. Dakil a proyekto da ito'y ti Dar. Ta intero a Pilipinas ti sakupon na. Awan lat amok di tanggal. Adun ti nakita a proyekto ti national government anakurakot ti kwartana. Isu asan analpas wenno substandard ti panakaramid na. Saan nga infrastructure project da ito'y split ka anakan? Special project da ito'y ti Dar. A pinunduan ti World Bank iti 24 billion pesos para iti entero a Pilipinas. Tapno dagiti lote anaikan iti collective klowa wenno nasurok a maysa ti nakanagan a landowner ket masubdivide iti individual titles. Awan lat amo kang Nanggal. Ipasubdivide ta jay lote a nakanagan kadata. Ha? At dangaruden kluwa title na. Sana nakasapulan nga ipasubdivide. Isupay agastos ti gobyernaw. Kasapulan a masubdivide kaanakan. Tapno maliklikan ti posible arumso ariray. Kain tapno ma ito daw no ayan ti parte ako kwam ken kukwak. Ken tapno saan amay may sa timang baybayan iti buwis na iti tinawin. Kasta ka deng? Sige, ipasubdivide tangarot iti split. Itay-pay adeng denggag ti saritaan niyo. Ha? At nakagayam di ta malikodan mi amday. Itay pa adumdumwag ni Antim iti syaritaan ta. Wen, kahit nasaya at mat no ipasubdivide yo jay luti yo kanya uncle mo, kwarog. Pagsaya atam matlaang. Iso amang asawa kan, tapno ada katulungam amang sukay iti dua, kan kagudwa ektarya abingay mo. Ay lumaklakay kan, kat kasapulam ti kaandingay mo iti bihag. Awan mo't asawa kanteng. Day tangarot ti bagbagak ken kakwarag. Di kan tumot imala kanyak iti kinasiglat ko iti babay. He! Mangrugi ka manan, inteng. Ay, awan sirbi tinalawa at agak, Angkal. Antay, awan mo't asawa.
Kaano nga ta makaasawa Ay, kwarog! Kaano ka ding agpaiso ang makaasawa ka? Tapno adda katulungam amang sukay itinalawa adagam. Ala, agsiglat ka ngamin akas ko na ni Kapitan. Ala, sige! Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ti kakaysura. Dawa na nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Dahito nga istorya kat nabukal babaan iti panagtitinulong dagiti sumaganan. Virginia D.I. Code, OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2. Attorney John A. Bayangan, Chief Legal Division. Peter D. Bantasan, Chief Admin Officer and Headland Tenure Services. Cecilia D. Kokoy, Chief Agrarian Reform Program Officer, BDCD. Ken dagiti dumapay adar Benguet personnel asidadaan amang ibinglay iti expertise da. Iti panang script ni Mr. Chofelo P. Tamiday. Ken iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken ti Department of Agrarian Reform Benguet. Salamat enda kayo nam aid.